Reverend Father, our catechista, the choir, n'abantu wabito mwezi. Tumusifu Yesu Kristo. Milele amina. Abageni bali baruri Kilifi kaendelea singechi sakakia semo le motenene wale wageni ambao wametoka Kilifi wanafanya na ndugu yangu Thomas. Popote mlipo msimame tu sababu ya muda. Moro, where are you? Maro, sante sana. Cheko kusali mwolina former CDF chairman obachoke chache na akorire mbere mutu asugumire n'abantu bantu oyigasenge chere kamono because oyora yedi yangu ya neibi ibankulenda tisaliye kuona mangana make isogo chabugenda buone ndimwe amangana itaisa ini fata ta kolega shingiya naende buna pereina igoterere kwa niaba yo muchumbe Alpha oyo ntoma family board ndage todo chakaiga muchumba taifaga ogwa kurembere memiya ngwa kiribuza kobeke ngari amafuta nora chakire nabona usaba mukaragage ndabona mutake teko fata beke ngari amafuta anakusabire sivyo akeje na mali naende abakatikisa bamejaba ya aba 2000 bakatikisa nyoka baba kolega asi yamo amanganambe ngocha eko ito data ya yansa kenga yere nya 2000 where are you bibia ngora lichabe kolega asi ngene wamitega asi alegega Manata. Jatera ya. Manya garabuya. Ngai vale 2000. Where are you? Kimbia. Ngora chato kole mere monga. Ya lenge sirabe. Biya mano. Omo ngina ke. Oya ya roba ko mo 3000 minyoka. Yagoche. Oh. Thank you. You go. Na kuruati chumuka gete. Na ane kimoda tenko ane wetani yeki. Pinto vinde mbiga abiko na kama tena batebi ka. Mbuya. Kobera ninya chini. Nyuma nyete. Kubali ya ikari ngano alire ta kola. To singana tami to sona lagi. Eke bande ke fata gara. Ekega umuchumbali ba agakoze magakarosha kayo bande bali batatu bakuboni bali bacha abono bali atekenda where are you ebaganye 27 bache ali vano wale akatanga kusanga wapi enye sali mboli na moko iguya kendenkera yorochi kedikereza hali moja kabisa ini amacha alinga naleta digama chesa kubwa asikoleta mimi kaleta abangina mu hospital na abangina onya koromongina wekara ini hapa onya koromongina pekera ini hapa onya koromongina peka ili mwate abana wono igalia mwayezo tolenga ine ayezo igalia mwayezo songa ka abangina wekera ini wono tope sabana litega Kucha. Wana ni michwa bangi. Abangina wana ni ngomo mino. Ane, abangina. Wakana wana mtenga tole chaka wano. Weke ene ngori ta to wano. Wene ni mwatenga tumbala. Abangina basu te. Waya songa ka. Abangina basu. Abangina ngatera ngori weka. Puyamono, itikazane puyamono abangina. Thank you. Puyamono abangina. Puyamono weka. Chibasa.
wata te ko tenda nganda bwana taiga ingoika samano oda bangina nemo naspenye mra mo bekero ngori kaita icho akabasire go tamwezi icho wana mbuya mono muka to bekero ngori. Thank you mbuya mono icho thank you. Kanga na ngo to sawote ko resia ami te buyano thank you buyano ita ko yo to imo kali chuocha thank you buyano mo kana mara thank you buyamana orongore cha buyamana thank you buyamana baminto nori obwa tarata gocha thank you buyamana karib ichitara pero thank you buyamana thank you omachama nyako vera ngare te familia chairman buyamana chairman wherever you are please come family buyamana thank you buyamana munya kipepe ayu buyamana na tawini kwa kabisa Yesu mwanadamu betna chairman former wana singete siga tokoreta e family yo mogaka Munyara karanta ketata na bakabare baichega moiche mokanini familia ya Mbega then mopcho area extended family ya Munyara ikae nyuma hapo. Mbega itakaa mbele au nyuma kama chini na kuondoka na hawa pia watamalizia hivyo eka tesa ranzito toko west chinsa ya ala inaitwa Laru Kirina ase deni amenyata kai bara Kirina group amuchasaulika Kirina wale wa Mbega mbele
introduce hii familia machina haraka then to watch hawa pia. Wale wakilina wako wapi? Songa mbele hapa, mtasalute ili mweze kwenda mpige picha. Pia na Dennis, mtakuwa na familia yako hapa sababu they are your neighbors na kucha kwa pole. Haya, utapungia wengine mkono. Ibagalile kinaenda. Asante. So, majana karibu. Baba chama. Tutachukua muda mfupi sana ili tuweze kumaliza. Nitaomba ili wajinenee jina peke yake, alafu kimaliza wanamaliza. Abanchi bomwana ominto abasani baye abayidi baye nabakwani mbuya mule mwezi kati mwone ko ngari bakana nje nyimo by'abantu baje yagera nje no mwise ko monene munatene abayise abantu bonsi barbo basi batenene bakibasaruti abantu barbo basi bonsi pi Kakia kampanye ini yana kangka munganye ntigera mu mwake bicha momanya nange no mwise ko monene naja abantu ba minto na barabu ntenene ga ensemo mukore mo bagete mukore gonchelo mwise ko monene Wako taro. Pia mono. Atuache soyo kwa mbwati. Kuzimu Yesu Kristo. Ilahi na amina. Njasa Maria dango nguru kutuisi nyanja ombera noyo mindo mwabusamu nyukutaza. Pia mono sana. Beneza Mogere mwana mmoja. Koro kuta itasi nyabuto mwana bwena. Nkoro kusabera kuteka nango ya. Bravo bonge. Chere Dr. Tom Itaimea. Mas Isaac Ombega Diako ya. Kerubo Hillary, firstborn to Tom Machana, Peter Ombega is my uncle. Chemotino, son-in-law, Tom Machana. Braydon Mogere, uncle. Ombega was Ombega. Bwana Yesu asifiwe. Gladys Machana. Tianko, Tianti, Nabairi Bonsi, Baja Somoya, Bwe Uncle, Nabakwani Bairide. Bairide Bia, Sam Marieta Ankoro Kwaska, Umoiwa, One Uncle Yara. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Elizabeth Oyoki, Peter Ombega is my uncle. Na wote wenye mmekuja kutupea pole na washukuru na Mungu awapee hiyo moyo, muendelee hivyo. Asante sana. Abantu bomonene abanene n'abake tigamba kwanya sama begwairire buya wairire naine nje ngoro kulidia mochi noyo bongiri noyo mwaba Ombega mbai yoga iga abange baminto asengenjo anti yane oyo korokunyanjoka lanya oli accident epararia oyo nyagitari ngo no bakali kumushughulikira motokongeri amasabo mbiya Abakwani nayo murase diera lyango yane ngambi ya muri. Ni anobo ko uburoro bonge
manake sicho